I pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video, u novu prezentaciju moda. Ovaj put ćemo da testiramo Silo Combine koji je pravio Nikola. Znači link imate u opisu od Silo Combine, znači mod je već na internetu. Evo da kupimo, znači da vidimo gdje se on nalazi. Da li je ja budala. Znači ovdje mora biti SK80 SIP 80S i 80, a razlika je u vidimo kupimo 80 i 80S da vidimo koja je razlika. Da li je razlika, aha, dobro ima razlike. Evo vidite, ne znam kako se sad ovi delovi zovu, ali ima razlike. Kao prvo, model izgleda super, znači ima evo i detalje kao što su ovi šrafovi. Ima, znači, nije tek tako da je napravljen. Evo kardana, vratilo, može se naći krak prikolica što je dobro, što ćemo iskoristiti u ovom testiranju, jel? Podešavanje. Znači mod je sasvim solidno urađen, nije solidno već odlično urađen. Boja, to jest teksture moda su isto tako odlično urađene. Ima dosta detalja, znači nije jedno bojan, već se tačno vidi kao da je korišten. To je vrlo dobro, znači vrlo realno, realistično za vidjeti. Evo vidi, znači kao istrošenost, znači odlična svaka čast za mod. Sad koji ćemo koristiti, koristit ćemo, evo ovaj, ne znam, nekako privlačniji, šta ja znam, kupimo traktor. Znači modove ne kupujemo više, zato koristimo samo mod koji ćemo da testiramo. 60 konja traktor, da imamo koliko je ovaj. Evo može njega. On je 65 kW, 88 konja, eto. Malo jače možda. Pola konja. Znači sad mogu li ja ovdje prići. Eto. Evo ovdje već ima problem. Ali to je problem vjerovatno zato što je prevelik traktor. Evo uzeo sam sad i drugi traktor i opet je tu malo problem. Sve je to nešto na knap. Dimenzije nečega nisu u redu sad. Da vidimo ovdje. Dobro, to je tu otprilike. Ali dimenzije nečega, vjerovatno njega nisu dobro urađene, jer ne vjerujem da i na jedan mod neće da bude, ne bi smjelo ovako biti blizu. Ali dobro, ne veze, idemo u testiranje. Prikolica. Evo je zmaj. Idemo u test. Dobro, može da česiliraju. Ali ne ide u prikolicu. Što znači šta? Aha. Samo. Počne i neće. Kada uzmem drugu prikolicu. Znači idemo, ova što nije mod, tako da ona ne bi trebala zajebavati. Evo da idemo, da vidimo kako će da se ponaša sa ovim modom. Znači ipak je bilo do prikolice. Što mi je drago. Što znači da je mod u redu.
Kao što vidimo treba goniti jedan red, ali on goni dva. O dobro, šta bi neka dobro je to. Kao što vidimo mod dobro radi, problem je bio u prikolici. Što znači da ovaj test nije uzaludan, znači mod je korektan. Idemo ovdje, spuštamo. Ne vidim, dobro, znači radi sve. Sad ima neki problemčić, da vidimo šta je to. Da li mogu biti problem dimenzije? Dobro, sad je dobro. Ali traktor malo poskakivao. Dobro, rećemo da je to, eto, moralo tako. Znači, bitno je da on funkcioniše, da nema nekakvih bugova, letanja i eto tako. Samo znači, najveća zamjerka ide na ovo je, pa vjerovatno njegove dimenzije koje nisu u skladu sa realnima, jer dimenzije drugih modova nisu u skladu sa realnima kad je previše blizu točku ovdje. To je znači najveća zamjerka. Ne znam da li da zamjerim modu sila, Silo kombajna ili da zamjerim modu traktora koji ne znam, ne vjerujem da baš bi problem. Ponovo da usnimamo to iz neke bolje. Evo vidite, znači to je suviše blizu točku, znači maltene, to jest možda i zapinje u nekim dijelovima, ne može, evo, suviše blizu što ne smije biti. Čak na nekim modovima i točak ulazi u to što nije u redu, što neke dimenzije nisu realne, znači. Ali u suštini, eto, to je to što se tiče ovog testa, vidjeli smo da je ispravan. Sad, eto, znači dobre strane je taj odlično odrađen model, teksture dobro odrađene, što ima od funkcija, to sve radi kako bi trebalo, znači nema da nešto zeza i to. Loše strane, znači jedino što zamjeram je ove dimenzije koje njegove najvjerojatnije nisu u redu. Jer ovo ovako ne bi trebalo biti. Ali u suštini mod je dobar, funkcioniše, radi. Link imate u opisu da skinete, znači svaka čast autorima ovog moda. I eto, znači skinite, uživajte, igrajte sa njim. Hvala na gledanju.